mwancho murigereria aneli turinde liechitarikia 2023 mutinyukane mwako yegawe chiwimiro 2025 onomo essentially abene negensa ya moigoro kimanyiro kyabene ngotogoso asamangana maya yemesa kurutese nikyo kyabene gen Soko TV ayen kwarangetia mange ingati yareko gwata kwende litaka kima Brian Achaka Barnaba Sundari hamwe na Kelvin Magoyibonsi na boromega yemenyoncho kwene kinga chibu cyana mariogi abereka bakwirane essentially ayobwe kandi gukoro kwa Daniel Omwaga ayarabosio ngati yari kwarangetia morogo wabona iga wane gore chintara bacheto munaboneka bakosafirisha abantu tigatobwati amachikapara ubwati amachikapara road signs kiriyo bwati ogende speed erengia otokobera abana baikebuya kosaba abana aba nabaito 20 nende ni viongozi wa kesho tobe maiso ekerato kubenia boroki bagotya se chisukuru uri gutanga amako yemibasokano abarundi abekigari cyo bosombi ko boligwa. Those of us whose parents are still around, please take care of them. And the elders we still have around, please don't abandon us. Okay, advise us, help us when you're still around. Don't fear us. It doesn't matter the offices we hold. Nero byatubarende kubaesiko na kubasogeria abayiboli baito ekero baremoyo umukonyi bwe murebwense Professor Abraham Kidure Kindiki kwa boli abakenya. Sasa niwaulize, najua kuna majamaa hapo wanajaribu kushindana na sisi. Wale majamaa wako chini sana, wako down. Nyinyi mnanielewa? Wale majamaa kazi yao ni matusi. Igongo cyako baturunkanya abamereri baneke mambyali moryoka wosiyo bocolyo bonne bwo mwako gocha umurayibwense William Ruto ko bayeneke lya bakenya teneni. Karibu naende mwanchumwelia tonyora mangana USA nchire yobe kanubono kiteseni kyao kya Butambe Soko TV. Mugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribo ni gorero ayene kiringa gochya bono muchanda gwo kuborwa kwa Maria Nyagitari cha Nyamira kwerire aya ngochi amagaga yogo chakia lero ikigancha kya Mariogo kimenyekene na Drug Liberation Fund kokwana hekerabwa to kama Mariogo ichiringe milioni ya miyemo akemsa gochi Nyagitari cha Nyamira nigonya ribateberenga ngochi ari kugora chimashini cha Nyagitari cyo gosibya chinyigo gochi ase Nyagitari ya Kelo Karebo 5 amanyagitari area ya Nyamira referral ase kurende atachi kubotereri bwa kugora ase no muwaziri wabocenu meyense ya Kenya Aden Duale kurende nigago chikugora chimashini echo kurwasa ngao Keito Steven Nyariki tara ya century abene ko ikachinse mecho na utone roboti rukobwatia nataka tu okwana ritskoria rero mugabana wa Nyamira Amos Nyaribo kirabwato ka Mariogo y'ishiringi chimilioni ya mogo Nyagitari aime county ya Nyamira nigateberenga county ya Nyamira niyo yabekire merobiri ya teneni ande mono yo kwenekinga Mariogo bono tarigo chikobora Nyagitari bene wetera umoroberia hasumonu weke nyandantobu Drug Reforming Fund lero iga utwacha Nyamira ko launch igendo ikoro kwa Medical Revolving Fund. Eri fund yeye yenga muna gochimotu bono ndo konyora upungufu wa madawa. Lero to launch 100 million ndo to yeye chinde 200 million to weke fund yeyo na lira atwale chinguru. Naenda bantu bitongo baboria korwaliwa wikakiro montare chesa Shai kero kwa rechese ya wakanira Mariogo twariye deni ito akano gorusha na ito kugandira kugora karioka so Nyamira rero gochakere rero ituko ndiyo toratware Mariogo ataye Nyagitari erinenga ki yaetire naende yaetire ndokonyerera naende Ekereke kyo nigo mugabana Amos Nyaribo abetereria boteneri bwa Kemsa kwerera teneni ngandri barabeke Mariogo gochiaji Nyagitaria eriogo sonsora oboremeru obwabero asegeka Kemsa come
We are launching 100 million. Yes. And you said you are now stocked 100%. We will ensure that we fulfill 100%. We will ensure that we fulfill 100%. What has come is for hospitals. The next batch for level 3s and level 2s will be coming after next week. After next week is when? Even next year is after next week. No. We are actually really trying so hard as KEMSA to improve on our order fill rate. We have been, our fill rate was at 80%. I'm glad that you have established a drug revolving fund. Yariboni go asabire ministry yobochenu kwene kinga wakanere amadeni ya 400 million ayu agobori wane county ya Nyamira korengana no moroberio bwo kwenana obobweni agwetera sha is holding 400 million, so we urge them. We urge ask Duare to address that, not another thing. Ndio tupate hiyo. Nigekerekyo Nyaribori tkorerene kiringa na che kugura chimashini wochas nyagitari cha keroka na Nyamira nagoteba ngata gocha kuoya ria kubetereriwa no mowaziri bobocheno ya Kenya Aden Duare. Number 2, we are going to install an MRI machine and the CT scans at Nyamira County Referral Hospital and the Keroka Sub-County Hospital. We have, but we have to modernize. We are not going to buy machines at Duare. Tumekataa. Gati ya barayi baikira na robo igoni go babwata ya iga. Ndikinde ndiko sabeke mo keringa ande nage kwane sike kuzina giye sitari kumanya akabesa kaje basikaba bakonyora siringe maronge bere ngaguterina agantu kana kubago takabanyoro nagantu kipikipiki bana gutarira ngakubekira ni kubacha kwaka mwesiru mutinyukane ande bakaire uchi ngao igashiri baboneza gutokorera ande yaratenena pesa kebekire se budget nande dali excellence tokona kuona na ki excellence. Agency yetu pia tutaipea magari na namna ya kuhakikisha kwamba wakati dawa imekuwa ordered na facility yetu inaweza kufika kwa hiyo facility. Steven Nyarikembode, Ensoko TV, county ya Nyamira. Na bono tugusika mutumwa nchumulgeria chingaki abaro kibwa abangaireko na gocha chiskuru nigo abarundia baboriwe kwa maiso asechibara iligwetanga kurwa makwa ya basakano yaberege kwene kibwa asechibara asensemo yende nigo aborokia baboriwe kwa abame abaremerari elio kurwari bagagochia asabeboli koligia chibesa hasenyenje yo komentakana kwa maguria mabuta ayo ayire ogokina ogosoka ngakoboima ayankorengana na ababwatani ba matatu himelegeta senie kenene eye chigari imeyo mu Chibosongo. Kwane gore chintare bacheto munabonega bakosafirisha abana tigato bwatia machika para ubwatia machika para road signs chirio bwati ogende speed erengia otokobera abana baikebuya kwa sababu abana na baito twensi nende ni viongozi wa kesho igo Montere bonde bwensi tigana na excess bugori abana buya baikie skuru mapema aba driver baito bali more para hakikisha bana muimukiria abana bonsi baito buya egera beke chisukuru omo driver bonde bwensi ore Kenya agaiga gendi igari yago kule timamu akiri agere timamu ore fresh egere okorenda chikona chisi SPT ebitongo egere abana busi baito baike skuru buya sesa wabu yake aba to kamwa ko lige skuru bis nando muntu manya ko nganga kinga achari ya na achari okomunyokera go sene ne skuru okori skuru bis okori nango sabaiga abatereba mogendi chikari ngora mubeke gari excess egere egari atwale capacity yae bali bakosi bebi kinywa chikyabo mupungwe morobo banera karo wakorera gasiganda tumoka esibyo mo benande mambi bokere chitaro ninga chensa moyo chitaro abantu mbarora bako ibeteli kogendie gari kanyoro monte gete Nairobi akairana are usingisi okaba kwate skuru ako chikoimoki kwanya ndo umukire gari nando nyichagire kako ikanjira chitaro cha moira onya kwarosire tigako ibeteli kogende sabari pakie gari rara tumoka sesa babwe gari ega
nonya kebwate poti mune kwa kanse nayo mwenye no kuumia ese sababu omutajiri ara kate chipesa lakini obogima bwa bwansi pine kali na bali moketi na obubwate nikuche kwa madriver na makondakta. Naomba sana makondakta wakuwe na heshima, kwa sababu unapata kuna wakati mwingine unapata mzazi ameleta mtoto kwa stage kumpandisha gari, hapo nasikia kuna matusi wanatusi yasiyofaa. Na sisi madriver tukue waangalifu katika barabara kama mwenzangu vile amesema, tuendeze gari kwa ile speed inafaa kuendeshwa, ile ya michuki. Na kila mmoja anajua sheria ya barabara. Ukiwa kwa barabara naamini ya kwamba umejua sheria ya barabara. Poleni ndio tuweze kusaidiana katika uchumi yetu ya Kenya. Matatu ya itondo chenga biashara evidence sana. Ikare biashara evidence na ngosaba. Abantu okorokanga chi principle motokonye please abana baitoko moranje baba sakose kure school sasa wabo mabwakongere pi nchebona muno moibodi ti ndaro biashara mbira babuya igo bana mbaracha nende gento kende nchebona muno moibodi timbwati pesa neri baganta eteko enda nchiko sabero mwana obogima bwakongire sana ntobwati pesa nende nonyene serikali y'abantu bakonya kuruta magena na ya mentire binto na mangana aria karega aria sabarabu na aragereta maguta ya mente igo muntu tobase goita serikali na nero ya mente na togosika mutu mwancho muligireria bono abantu babere abo bari umusacho yomo bwe myaka 23 amono musubatio yomo bwe myaka 35 nigo bautia makweria umubasorero chingaki batagore dirisha yegaria yemo ye salunka chinsemo cha shivringi me town ya Nyamira abwese konyora batamire ne chishiringi chise ine chisiringi chiri buchi meisato kwenekia hege korekyo omo bisomonene bw'abanyanyimbo ase sub county ya Nyamira South moye bunge ya West Mugirango omo speed Bernard Ateba nigo igatebiringa abanyanyimbo nigo bamanyibwa igoro yugosagano ko musacho yomo asamarieta alano kuku oyokurwa chinsemo cyo yugise amo no musubati yomo asamarieta Gladys Adiambo Omondi oyokurwa chinsemo ocha Sondu town ase abakagirwa bande babere baminchoria kunarigwa n'abananchi abwe ase bari bwatanibwa bono nigo abakagirwa babere banya bakotambwa na gotolibwa wika ase nyagitari erienne ya Nyamira Referral Hospital abwese banyorwa bweni na kurone bwa wika ase getaseni kebya nyimbo ase batangire iryo gucia kwigerura omocho litko lyankyo ase bare kibosi bugambiro na mocho. Mimi naitwa Mr. Bernard Ateba, sub-county commander, the sub-county police commander Nyamira South. Leo wakati ya saa 7:30 hivi tulipata habari kwamba kuna mtu hapo karibu na Shivling supermarket ambaye alikuwa anapigwa na umati. Maafisa wa polisi walikimbia pahali pa tukio, wakapata kijana mmoja anaitwa Alan Chore Ukuku, kijana ya miaka 28 kutoka Oyugis, akiwa anapigwa na umati. Walimuokoa pamoja na mwenzake anaitwa Gladys Adiambo Omondi kutoka mwenye miaka 37 kutoka Sondu. Ilisemekana kuwa walivunja gari ya Bwana Ernest Morara Ombete ambaye ilikuwa parked hapa town, na huyu Ernest Morara Ombete alikuwa ametoka KCB Bank hapa Nyamira, aka withdraw shilingi 1,300, na wakati gari yake alipark ndio wakavunja, wakachukua hiyo pesa. Walikuwa watu 4, wawili wakafaulu kutoroka, lakini wawili walipatikana na wako kwa seli yetu hapa. Tunatarajia kuwapeleka kotini kesho kwa hiyo wizi. Jana kulikuwa pia na wizi sehemu ya Kebirigo
mahali watu walienda kwa James Mayaka Ngongechi, wakamdanganya wana install CCTVs, wakamwomba simu ati kuinstall app, alafu wakamuibia kama shilingi 6,000 hivi. So inaonekana ni kama kuna kikundi ya watu, naweza sema ni conmen ambao wanahadaa wananchi na wafanyabiashara. So naomba wananchi mkuwe macho. Mtu akikuja akuitishe pin ama chochote kuhusu simu yako, usikubali kudanganywa. Na bono mwancho mgeria kero moroberio gukubwata chikura kiombekere kia bochoine chimbe IEBC weko mwerio litukira lero imenya rogongo rwagusi nigo yatebekana na ekerengo okie 50% yani yali getichikura yosorongo rwagusi korangane kiombekere kia bochoine chimbe IEBC nonya nigo dio kinyangena uyo kuriye kirugo okibobunge wense moye bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira aganirie inga kikomentwa eria abantu besokie kuna bakichikura na kuelike una bakichikura bwekanu nyangena nigo agikerie ugotekana kwa magendero ase chinsemo au chorogongo rwagusi ngukwana ego nkoro kwa Duke Nyangena oyo kuriye kirugo kyo bunge bwa Kitutu Masaba the year 2027 enataka nkwanire ngane yo ko register voters nimanyete abantu baito abange especially Nyamira na Kitutu Masaba in particular numbers chito njiringi ya kero na tara constituency ito matuka elre saba guchmaega na nyorire mechande menge tubugate idea litali ko register bantu baito mbabwati bibande aide bibande byasirire bitara replaced usabana baita abande babwate bibande 6 months down the line bibande bimbiracha igo nataka gusaba serikali eteme kune kunyara kuensure abana kare babwatire ibande ibi bibaikire mapema egere banyare kubwata chikati na ende nari gusaba serikali igenga charge ya 1000 ekero umuntu aku replace AID esirete bari wancenga kiye yechikura bayerusi orro egere abantu bari replace AID egere banyare gwaka chikura so that their democratic right is not trampled on. Na inata kubainyuriga ngano nyeto togosieka litukuria rero amangana yoko bwata chikura bado ntubwata registration ya genderete at the constituency headquarters una into abantu baba Kitutu Masaba kabera alimanga alafu na office ende yonsi ya Huduma Center aso muntu akubwatira chikura continuously etarigo gosie kubune ya mass registration ya kabera lero inchoyo nkoliye ekerogo kiabo Kitutu Masaba naligereirie kere narorire ngantu bwate gap sia soburaye gwetu bwabo Kitutu more especially abana baite basari bakanyora igere kibese chinke mono ukagera ngane fair tu yo guchire school talibese ora kan school fees tuarorire chipara chitu buna chisaligete tuarore buna chiskuru chitu infrastructure embe naende tuarore ubugambe butariko consult muntu enale sabanga abantu babe Kitutu Masaba 2027 kegoika monchore inche igonda bekingo consult abantu bonsi egera abantu bachore gintu bakala magendera ali batagete taliyo kuamua ngalero ni chichonda ete kwagacha chicho chief's office without consulting abantu. I would igonda chinse guikaransa n'abantu kere location abantu abanyene bachore gintu batagete gokoreru namanya gakora kubakorera biyo mana sana.
Mwanchu mwegereria chwa itochide kemeronge bere igoro yense yemo yabono marogoba nabwe nonkere mutumo kumutangani kuresemezete mangana maya ye Soko TV marogoba boneka kwene Thomas Goske kegera inkorana kumenyinda amange ayogenete gwate kaime yargongo uragusi naboiga ime yense ya Kenya ngima hanene asense media ayege siasa ningonkoro kwa Daniel Omwaga Thomas Goska. Eye ni Soko TV, uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu ya Soko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato koralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe twakrisimese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 07
29690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichia Nakuru. Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ore asichinse mo Childoret nera nyara kwa koigwewa. Mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda ase bali bara sama samba tuna chinse mo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyare kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyare kwa baga koigwewa asenjera enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa baga koigwewa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke igekuru gyeito tonyare kwa batoko gekora asenjera bwenerete. Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino. Mwancho muligereri tonyare kwa batoko korareria okorarikwa nyagosira asenjera ebwenerete. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu naende Mwancho muligeria ngendera gokumanyia maiya esenchera yoboikeranu bono mokonyi w'omuraibwense Professor Abraham Kithure Kindiki urukoboria gochia saba Kenya korenda na kubasika baibuli chinga kibare moyo nigaya kwanaya korwa asomoyega abo koimo kumusabira nyagosiro mugaka Edwin Kipchirchir Koech uyo kabere munyokie giatabwe chimbe chichintambe gose marathon imeyense ya Kenya ase moyego karakana imeye kanisa ya African Gospel Church aiga imeye chine Nairobi chinse mocha Karen kago kwana asomoyego nyagosira Kindiki nigate buna osiririo mosani gwengencho mono uyo renge na maskani ase yamati yaje na boigo gotwara bwa matobu yago chi ase familia yae ase abuna nigwarenge karakana monto obwate chinguru utaringe kubanyora asa matuko abwanguya Gagukwana somo yegonya gosira Kindiki nigate babuna osiririo musani wengencho mono oyorenge na maskani ase amate yaye na boigo gotwaro bwa matobuya ase familia yaye asate babuna ni igororekana ko bo munyanguru oyo tarenge kubanyora
na wamekuwa marafiki wangu wa dhati, marafiki wa karibu. Na nilikutana na mzee hata siku ile tuliapishwa kuwa mawaziri, mimi na Davis siku hiyo akiapishwa kama waziri wa Kawi na mimi nikiapishwa kama waziri wa usalama wa taifa. Tulikutana na mzee. That time he was 90 years old and he was looking very strong. So nimeuliza Davis, ile picha ya mzee pale ilipigwa akiwa 40 ama 45? Akaniambia hapana, hiyo picha imepigwa mzee akiwa 90, just 3 years ago. Waombelezaji wenzangu, mkiangalia hiyo picha inakaa kama ya mzee wa 90 years. Look at that blazer. Angalia hiyo Godfather. Ni vile tuko katika maombolezi kwa sababu tumepoteza mzazi. Ningesema ukiangalia huyo mzee ni fire. Sinoma sana. Daddy looks 40 by the grace of God. Alijiweka vizuri, aliweka nidhamu, hakuharibu maisha yake na mambo mengi ambayo yanatusumbua siku hizi. And this is a challenge for all of us who are looking older than our time to learn from the good example of our dad. Tinga kiechecho ni gomonangari webunge ya Senate Amason King atogia Nyagosira asatebire buna niga menyata senchera yo bwegenwa na gotwara masisenia atarine kerengo asaru engora yaye otia se amate na goteba buna tigatumuka somorembe makubwa kupoteza mzee katika boma. Na ukiangalia wasifa wa mzee mwenda zake, kimombo eulogy, mzee siku ya leo japo kwa majonzi, lakini ni vizuri kufurahia na kumpongeza Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mzee huyu kwa hiyo miaka yote. Siku hizi ni nadra sana binadamu kuishi ile miaka mzee Edwin alibarikiwa kupatiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo japo kuna majonzi, lakini katika majonzi haya tuchukue wakati kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mzee huyu kwa miaka hiyo yote alotupatia. Na hakumpatia tu umri mzee, bali alimpatia baraka za familia. Mzee katika wasifu wake tulosoma alikuwa na watoto si mmoja si wawili, watoto wengi. Watoto hawa wakamzalia wajukuu. Wajukuu hawa wakamzalia vilembwe. Vilembwe hivi vikamzalia vilembwekeza. Kwa hivyo ni mzee ambaye alipata baraka nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivi leo japo kwa machozi ni vizuri tumwangalie ama tumregee Mwenyezi Mungu kwa shukrani kubwa kumpatia mzee huyu. Mwisho kabisa ni kuendelea kuombea roho ya mzee wetu, Mwenyezi Mungu ahifadhi, ailaze pahala pema peponi. Kindiki niga basaba kagoteba buna bareba bwata abayibori bare moyo abagotu gosaba tigaire bagendere go ikwange na korendwa babakonya siba konyara mbaba isakorora chisemi na chechengencho ko bwobogima bwo moyibori. It's very painful. Those of us whose parents are still around, please take care of them. And the elders we still have around, please don't abandon us. Okay, advise us, help us when you're still around. Don't fear us. It doesn't matter the offices we hold. It doesn't matter the universities we've attended, the degrees we have. There is a school called the School of Life. And the only teacher in that School of Life is a parent, is an older person. Ensoko TV, Erietariane Linet Kemunto.
Muyamono muliki tolinet ke mto soroboti ururwa yo mokonyi bo muraibwese asechera yobo kandi bono togoska muto mwancho moyirani ngo muraibwese Dr. William Ruto litkoria rero airire eira ya guchia kobabwa abameli baye busyo bochorio bonene ebore busyo okwana kureme yo muchio Nairobi ekera omena na bamenyi bense mu Nairobi asichinsemo ao nigoruta teberuna abameli baye tibabwati agenda na merobire isaine asego ngo chikobaka isiko na kubatrunkania ekero harika setebe. Sasa niwaulize, najua kuna majamaa hapo wanajaribu kushinda sisi. Wale majamaa wako chini sana, wako down. Nyinyi mnanielewa? Wale majamaa kazi yao ni matusi. Ati ile kazi kubwa wamefanya, ile ya maana sana, ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Sasa hiyo ni kazi mtu anaweza kusema amefanya, si hiyo ni ufala? Ati kupatia mtu jina ndio kazi kubwa amefanya. Wale majamaa kazi yao ni matusi. Kazi yao wako na hasira mingi. Wako na vitimbi mingi. Wako na kiburi mingi. Na matusi mingi. Lakini agenda hawana. Mpango hawana. Sera hawana. Agenda hawana. Ni kweli ama si kweli? Kumbe mnawajua wale jamaa wa matusi mingi na kisirani mingi na balaa mingi na vitimbi mingi na kiburi mingi. Mnawajua ati mpango hawana, agenda hawana, sera, agenda, maono, hata akili. Salala. Ni kweli ama si kweli bana? Sasa niwaulize watu wa Kanairo. Kama wangekuwa na akili, si wangewacha matusi watuambie sera yao? Kama wangekuwa na akili, si wangewacha kiburi watuambie sera yao? Kama wako na akili, si wangewacha chuki watupatie maono yao? Kwa hivyo agenda hawana, mpango, maono, sera, agenda, hata akili. Basi hiyo ndio story yao. Nairobi oye! Wancho mwiraria chapto kide kemeronge tato na isatu igorense ya moya bono maragoba nango sabonga nchire ngora mangana mayesencha yobe kanyensa ya moga bwe maragoba ne kakeneto masago skakiagara ningene ne chinse sato chabutuko kwa kumanya mangana ayu kuna tukatika kurwa chinse mo ao Brian Achaka, Kelvin Magoi, Felistas Kabendi na Butambe na Barnabas Ondari na bonsi barenge mega yechi machine yechikone kinga chibichama na Mariogi abere kabako ikera senchera ere yoboronge ne yobo ikranu kwa Daniel Omwaga maragoba matorero.